Nka timinete ntsena ku bila ora ya khomemberi nhlekani mingisero ngena lona FM na ku hlekanisa koronga ngisela xiteji lexi ri koho nga vukho ningisero la Gauteng eMpumalanga West Limpopo na we kuma audio streaming ya mngana lona fm.co.za xitlimbeni cinda xitlimbe sweswo mingisero mngana lona FM ku amukela kusuka studio 1 hi le masingita mo loyi laha hi ku tisela kona ku Afrika wa vulavula mpfula yi ri kunene swinene la hi nga koho hileswaku swa tikomba ku lwa khome xikhiya i pforile se mati yo halaka kunene ni vone damu lera ra Nsami ri kha ri khupuka ku komba ku mati se ya hundza eka la ya pimiweke kona ku se ri tala damu leriya no ka ni nga tivi leri hala siterekere firi ku rona ri famba njhani ni ta hundza hi koho sweswi ni vona ku xiyimo xi njhani hi ndlela yoleyo un'wana kha ni byela hi timhaka toto leti ta ku tekiwa ka tivhidiyo ta mati na hinkwaswo leswiya a ku vana lava tekaku va nga va vangela yini kumbe xivangelonkulu ku ri yini lexi endlaku leswaku va teka tivhidiyo hi ndlela yaleyo vulavisisi byi komba ku mpfula ya muxaka lowu hi mpfhuka yina hi lembe ra 2,000 se xivutiso ku ta va ku ri lava va nga koho sweswi va nga na malembe ya 25 20 lava tsakisiwaka hi ti-likes na yiniyini a va se tshama va yi vona mpfula leyi se hi nga hlamali ngopfu loko mi kha mi vona va kha va tsutsumela lomu matini va kha va ya teka swithombe va teka tivhidiyo va ku hey mati lamo ma vona ka Joseph ina ma tshame hi ma vona ma kha ma ndla sweswiya laha ka Joseph a hi swiswintshwa tshame ma vona ri tave a tarise leswiya hi swiswintshwa tshame ma yi vona maka ko se swi ya hi ku malembe ya wena ma ri njhani se ivi hi komba ku hi wa malembe mangani ta twana tin'wana timhaka leti mi khombaka hi timhaka ta timpfula leti ku ya ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga kona sweswinyana ku nga si fika hafu ku bila awara ya 13 hafu ku bila awara ya 12 namuntlha hi ta va ka hi languta ka timhaka leti ti nga tekiwa mi ta tsundzuka ku Afrika-Dzonga yi ri yi la ku rhumela vurhumiwa ku ya le Amerika ku ya vulavurisana na va mfumo wa Donald Trump kumbexani va nga hetelela va vona ku cinca eka so se ivi hi lava ku twa tlhelo ra n'we ra mhaka yoleyo kasi yin'wana hi lava ku mbutisa yona nhlekani lowu i timhaka ta leswaku loko munhu a themendela nkarhi luwa wa xihlawuhlawu hi swivangelo swihi kumbe swihi leswi a nga va ku a themendela hi swona swi bihile ke ku fana na loyi a nga themendela ku xidemokirasi sweswi kumbe a tlhe a xi sola xidemokirasi xolexo swi va swi bihile ke se hi lava ta mi twa hi laha ka hafu ku bila awara ya 12 hi ndlela yoleyo kuma vatwa van'wana va kha ku hayi ku fana na Giyani hi nkarhi wa ntsan'wisi a ku tenge swi bihile na loko vanhu va kha va endla swoleswo mhaka leyi lavaka kumbexani sungula hi yona hi ta bula na va ndzawulo ya timhaka ta mintirho ya vaaki magondo na switirhisiwa lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi twa ku va ri xiyimo xi njhani hi ku ya hi xitatimende lexi va nga xi humesa va vona yini vona biloho ra le ka a xikarhi ka le ka Mpagani na Ndhambi ri tsemekile mina swi tiva sweswo se vona tanihi ndzawulo va tiva yini swin'wana leswi swi nga kona ke se i mhaka yin'wana leyi nga ta tsakela ku twa n'wangulo wa vona eka yona mongo yi ta va ri koho nkulukumba Emmanuel Mongo kusuka hofisini ya MEC Ernest Rachweni se hi nga ta kha hi bula na yena hi nkarhi lowu nga hetiki mbili kasi yin'wana leyi nga koho i ku na n'wana nga ni rhumela voice note a ku yimisiwe nkosi aka Nhlaneki hikokwalaho ka swivangelo swa ti-postmortem na yini sa ni swi tivi ku hi fike njhani ka xiyimo xexo lexiya kambe hi vitane vadokodela kumbe va ndzawulo ya rihanyo ku va hi pfuna ku timhaka ta postmortem ti endlisiwa ku yini ku khumbeka va mani ka ti-postmortem toleto i ncini xiringanyi xi susumetaka ku fanele ku endliwa postmortem kambe leswi a ni ta tsakela swona i ku loko a swi koteka a mi ta ni kumela nomboro ya mutshamaxitulu loyi a rhumele voice note ku a ta kota ku hlamusela kahle ku xiyimo lexi nga va fikisaka ku ka Nhlaneki va yimisa nkosi kumbe ku lahliwa ka nkulukumba Mathonsi a ku ri mhaka ya yini se a hi ta tsakela ku loko ku ri ku ma yi kuma nomboro ya vona mi yi rhumela hi kota ku va hi bula na vona kwala moyini hi ta twa ku xivangelo a ku ri yini hi ndlela yoleyo hikuva van'wana va vulavula hi timhaka ta ku xidemokirasi lexi yo ngeti se xi nghenelela ka leswi swi nga fanela xi nghenelerile se kasi a swi ta va swi ri kahle ku vo vinyi va hi byela ku va fike njhani tanihi vaaki ku va va teka xiboho xa muxaka wolowo
hi ndlela yoyoleyo eafrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela 14 timinete ntsena ku bile awara ya 12 hi omhaka hina tanihi Munghana Lonene FM hi ri okay la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hiyo mhaka hi ri na nkulukumba Emmanuel Mongwe kusuka ka ndhawu leyi ya mintirho ya vaaki magondo na switirhisiwa Mongwe nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene hileswaku loko ni mi twa mi kha mi vulavula mo kutani ni le ku tivutiseni kutani hi ndzawulo mi le ku voneni ka yini loko timpfula ti ka tina ti kutani xi vonini xitatimende xa n'we kambe ka lava nga xi vonaku kumbe va nga se xi vonaku mi ri yini ka vona kahle kahle tanihi ndzawulo mi vona yini Khalanga timpfula leti nga koho ti le ku onheni swinene la provinsini mi ta tsundzuka ku ri na hi January ku ve na ti mpfula to fana na leti mara a ti affecte ngopfungopfu hale vo Waterberg district na Capricorn se sweswi ti affecta ngopfu tindhawu ta le Vhembe na le Mopani laha hi nga vona mabridge yo tala ya khukhula hi timpfula futhi na mapatu man'wani a ya ha fambeki so mpfula yo hi khongerisile Khalanga and futhi na swa ku a hi swi tiva ku ri no lava swa vurimi swilo swi ta famba kahle hi ku loko mo tsundzuka hi November December mpfula yi nga ri ku neni yi teke nkarhinyana yi nga ni so loko se yi sungula ku na a hi tsakile ku no hayi swilo swi ta famba kahle mara se yi hundzise ndlela leyi a hi expecte ku ri yi nga va yi ta hi swona so hi le ka disaster as a province mi ta tsundzuka ku ri na provincial government I declare province ya hina ku va ka state of a disaster so leyi is just an addition ka leswi a swi ka tindlela leti a ti ko leti nga onhaka leti a ti declariwa as disaster areas so leti nga ko sweswi ti ngetelela ka disaster leyi already a hi ri na yo and ka pressure leyi futhi a hi ri na yo mara lexi ni nga xi vulaku Khalanga i ku hi veke ti team ta hina across our 36 cost centers laha ka xifundzankulu xa hina xa Limpopo swa ku va on standby va tshama va rindzele ku ri loko ko va na report yo patu leri ri nga ta va na challenge ya ku fana na leyi va kota ku va attenda immediately and futhi na ti-engineers ta hina they are also on standby to make an assessment because tin'wani tindlela ti lava assessment from our team se le ku tivutiseni ku loko se xiyimo xi te tani vaaki va kha va rila ku mapatu a mele ku fambekeni n'wina tanihi ndzawulo ma swi vona a hi khale ngopfu ku ve na xiyimo lexiya xa ku ni twe premier loko ni nga hoxisi va ku a swi ta va swi ri kahle ku Limpopo yi va a disaster area ka timpfula leta to sungula se sweswiwani ke mi le ka xiyimo xa njhani loko ni hlamusela loko ni ku tindlela leti ti adda on top of the already declared disaster yes ku declare disaster in the province and loko za ku declare disaster it means na loko ku attendiwa ka mapato ya lawo it means it's different in this case ya ku na mali leyi yi va ku ya tirhisiwa leyi yi va yi ri leyi nga humeseriwa ku va yi attenda issue ta ku fana na ti-disaster so va national government va hi pfunile na vo in terms of the disaster ku na macheleni lawa va nga hi nyika wo na provincial government through treasury va hi nyike macheleni ya ku va hi attenda to this disaster leti nga ko hina macheleni ya ku ringana vo over 400 million ya ku attenda to this disaster but lexi ni nga xi vulaku ku na wo yongo ka nga vi enough because tindlela leti nga onhaka Khalanga ti tele ngopfu la province ti tele swinene and on top of the crisis leyi a hi ri na yo ya backlog ya mapatu a hi tile kambe a to onhaka ti mi komba ku mi thola vanhu va ka va nga swi koti hi ku swin'wani mi kuma ku mapatu i milambu sweswi mapatu yan'wana ya hala timati
se a hi xikombiso xa ku leswiwani mi yo ti tlhelerisela ndzhaku n'we hi ku thola vanhu vo ka va nga swi koti swi va swi nga ri hi mapatu lawa loko ma languta mapatu lawa ya onhakaku hi xitalo i mapatu lawa ya nga na malembe ya ku tala vo over 40 years patu ri ri koho so you expect ku ri it's expected ku ri loko patu ri fika nkarhi wolowo xin'wana na xin'wana xa endleka I mean ti-damages ri affecta ngopfu hi ti-damages but mapatu lawa ya nga akiwa lawa ya nga koho a ya talangi lawa ya nga affectiwa hi ti-disaster teteleto kambe langutani R81 xikombiso yi fini R81 loko mo languta lomu a ku fanele ku vekiwe mabridge a ku na mabridge mati ya tsemakanya hi le henhla leswi nga swikombiso swa ku na van'wana va kha va tlela ntirhweni hi ku loko a ku ri ku na ti-surveyor ku na ti-engineer leti swi twisaka a ta wu vona nambu ku ri lowu nambu wu laha xibrijana a hi swona R81 ya leyi nga a regional road yes futhi kwalani ya ha ri kwalani ka R81 khalanga i ya Sanral a ya hina la xifundzeni i va Sanral lava nga na responsibility ya yo ya ku attendana na yo ku fana na bridge leri nga wa le ra R529 i ra va Sanral hi vulavurisanile na vo ku va hi pfuna ku va va attenda mapatu yalawa mi ta tsundzuka ku ri mapatu ya ku tala especially lawa ya ti-provincial roads ti-regional roads I mean to say ya nyikiwe ya yisiwe ka Sanral hina responsibility ya hina yo tala yi la ka ti-D roads district roads so mapatu yo tala ya ti R like your R529 R81 na man'wani vo R36 R40 and na lawa man'wani ni nga ta ka ni nga mahlaya i responsibility ya Sanral mara sweswo a swi vuli ku ri hina hi nga teki yes hi leswi ni vulaka swona ngi sweswo a swi vuli ku ri hina a hi teki responsibility loko ri ku hi ra Sanral lexi nga koho i ku lexi ni nga mi hlamuselaka xo i ku mapatu lawa ya akiwaku hi hina in terms of the standard xa woho na loko mo cheka a hi vi na ti-disaster na loko ti tile a ti be affected especially lawa ya nga akiwa from 5 years ago and 10 years ago ya va ya ha fambeka but lawa ya nga na ti-engineers ti futhi ti tlhela ti ku advisa ku ri loko patu ri akiwe for over 40 years maybe ri akiwe for the last 40 years ni mi hlamusela hi le ra mavona patu ra kusuka it's R37 sorry ku ya rale not rale Leboakgomo le ku ya ka Mphahlele yes patu leri nga tshama leri MEC va nga tshama va ya ko va ya phecha ti-pothole patu leriya i patu leri nga ra khale swinene so na loko u ri ka roho wa swi vona ku ri patu leri ri lava leswi va swi vitaku ku ri lava ku akiwa hi vuntshwa so na man'wani mapato ku na man'wani mapato lava MEC futhi va nga vulavula hi swo ku ri ku na man'wani lawa ya nga akiwa I mean within 10 years lawa ya nga akiwa maybe ku fana ra D4 ra le Elim patu leri a hi khale ri akiwile that's why na MEC va vurile ku ri ku faneke ku va na consequence management because ku na standard lexi hina as a department or as a province hi tirhisaka xoho xa ku aka magondzo the reason hi endla sweswo i ku mapato la Limpopo ya ri na gravel roads ta ku tala of the 21,000 kilometers leti nga ko in the province it's only 7 point something close to 8,000 leti nga na tar roads but the rest i gravel roads and sweswo swi endliwa hi ku va na ti-budgetary constraints and loko se munhu a nyikiwe responsibility ya ku aka pato a fika ye a endla leswi swi nga a nga tholeriwangi ku swona MEC va hlamuserile va vurile na sweswo leswi ku fanekele ku va na consequence management because a hi nge tirhisi mali ya vaakatiko va Limpopo and then thereafter hi nga swi voni ku ri mali leyi tirhe yi ya kwini entekiso ngopfu yi khomeni kwala nundza ya le mavhengeleni ta vuya hi hetisela mongo Afrika wa vulavula sweswo miyingiselo Mnganalonene FM komandlela 25 timinete ntsena yi bile aka
ku bila awara liya ya 12 a hi tlheleleni ka tatana Emmanuel Mongwe ma vona Mongwe wa ha ku fika laha kambe i ni tsakisela ku wa yi xixima radio i tlha teka xiboho xa ku ya a studio hi van'wana vanhu lava va tirhaka hi ku yi teka hi yo mhaka va te na dikgeregere swi tirha hi swi vona a hi nga ha rili mapatu hina Limpopo swo sungula sweswi na timpfula ti nga endlisa xi leswiwani kambe Mongwe loko ko va ku ri na munhu a nge le ku tshameni ka tindhawu leti swi nge le ku tikeni ku fambeka sweswiwani hikokwalaho ka timpfula mi va tshembisa ku yini ku loko mpfula yi xa mi ta vhe mi ku milenge mimbirhi hi ku a ni nge loko mpfula yi ri kunini mi nge yi vhele Khalanga ka tindhawu tin'wana already se hi rhumere team ta hina because one i ku va fanekele va fika va langutisa because loko yo yimela mpfula yi tindlela letin'wana ti tirhisiwa ku ri vana va kota ku ya xikolweni loko yo teka nkarhi va nga yi va ya va cheka ku ri ku endleka yini u ta kuma ku ri swi affecta vana lava fanekele va ya xikolweni kumbe na vatirhi lava va fanekele va ya ntirhweni kumbe na van'wamabindzu lava nga na mabindzu ya vona so lexi xi nga koho i ku in all our districts ku hume instruction ku ri va kombela ku ri as and when ku reportiwa patu ri va na disaster our team must go there va ya va cheka ku ri na yi vaviseke ndlela leyi vaviseke ku fika kwini loko ku ri ku nideka intervention ya dikgeregere ti rhumeriwa immediately ti kota ku ya le but loko ku ri ku ipatu leri nge ri lava ti-engineers and all that na to ti-engineers ti tshama ti ri on standby ku ya le va kota va endla assessment ti-engineers ta hina leti ti nga thoriwa hi hina ta mampela leti ti pfunanaku na hina Khalanga ku va ya cheka va endla assessment ku ri va ta kota ku hlamusela ku ri no loko patu leri ri so ku laveka yini na yini na yini na yini na yini so lexi xi kombelaka ka vaakatiko va hina i ku va nga tlangeli ngopfu kumbe va nga fambeli ngopfu laha va vona ku ri timpfula ti ne swinene and maybe mati ya famba laha henhla ka patu hi kombela ku ri na vatswari va kota ku va langutisa la vana va vo va fambaka kona va nga tshiki vana va ya xikolweni va nga zanga va cheka ku ri ndlela leyi va yi tirhisaka i ndlela leyi nga fambekaka kumbe njhani. Mongwe ku na un'wana ni vutisaka hi timhaka ta ku ri mapatu lama ma ku mandlaku mi nge wona ma fambeka mara tiva lerako hela ka mapayeni na i nambu sweswi ku famba na mati laha ndzeni ka rona ku ve raha ku endliwa sweswi a ni swi tivi na mina ndzi tshama ni ri vona kambe mi va byela va ya kamba na rona hi ta kota ku twa ku na lava va tirhisaka sweswi ti-engineers ta handla nambu na kambe un'wana i ri xexo mo ka mi nga xi hlamuli mi ta xi languta mara loyi wa ni vulavula hi timhaka ta ku i ri mapatu lama gravel me le ku hlumeni ma kha ma pfaleka mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Inkomu Khalanga loko Mongwe va vulavula hi patu ra xikarhi ka Thohoyandou na Lotrigat ri onhekile. Ntuli u alana na goza ra ntlawa wa My Vote Counts DA a ri nge amukeli ku tlakusiwa ka swibalo hi godongwana a hi twini mahungu xitalo la ka wari liya ya n'we Afrika wa vulavula. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. namuntlha hi vulavula hi timhaka ta ku ku na social media ku na hinkwaswo leswi se loko ka hi hetisela miri yini radio ya ha ri na vumunduku kumbe va ha xi vo hetisela hi hina ku nge vi na van'wana. Radio is the original social media. True. Before social media is sungula, radio is social media. Because social media is that platform that is instant. Ya ku munhu a vulavula un'wanyana a hlamula hi nkarhi walowo. Kwala na kwala. Sweswi mina we le ku Twitter sweswi. Sweswi mina we le ku Facebook. Sweswi mina we Khalanga hi le ku TikTok. The difference is ku TikTok ya mina we a yi hakerisi vanhu ti-data. I love the cell phone ta ku durha. Radio is the biggest friend of social media. Ni nga chuhi wena mani mintirho yi nge heli. Ka radio ha ri kona. Mara. Va axi va ku xava tibuku. Hambo ya ngwana hi va twala vusiwana.
Swilahlaya kahle mintirho hinkwayo in the digital economy loko ku ri ku ni rivengo na tibuku kumbe tibuku ta ku venga i dlawile le tsakeni timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. sweswo mingiselo mgana lona FM makomba ndlela xiphemu xo sungula lexi xa nongonoko Afrika wa vulavula 34 timinete ntsena ku bela awara ya 12 mi swilo mhaka leswi hi lava ku vulavula hi swona ne vulavula tani a hi mitsweneni le ka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 timhaka hi leti mingiselo wa mehe ya ku sungula i timhaka ta leswaku ku na vanhu va themendelaku xihlawuhlawu ku na vanhu va themendelaku xidemokirasi ku na vanhu va solaka xihlawuhlawu van'wani va sola xidemokirasi se swi bihile ke ku va hi endla tani kumbe ta va twa van'wani va kha Professor HW Ntsanwesi a va endlela swi swa kahle swi ku tlukwa swi ku chaka van'wani va ku kahle xihlawuhlawu nga rahliwa kwa Giyani se n'we mirini hi le ka 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 kasi yin'wana mhaka yi nga koho i mhaka ya nhlengeletano leyi nga va koho leyi ya yi fambelana na timhaka ta African Union ku vuriwaka leswaku yi ve kona nhlengeletano kambe a yi vulangi nchumu hi timhaka ta le Democratic Republic of the Congo xo khomeka handle ka ku va va vulavula hi timhaka ta ku a ku veni na minjhekanjhekisano se ni ta twa n'wina kumbe angula mokoyeni ka mhaka yoleyo hi ndlela yeleyo un'wani wa masocha lama nga hundza misaveni va vekiwini ndlwini ya vona ya hetelela ku hela loku ka vhiki ni vona vanhu va kha va chava loko ku ndliwa timhaka leta ta ku balasela swibawu mina kambe hambiswiritano hi kutumikisa ra mina 0860 002543 wo sungula hi loyi nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Inkomo khala. aye papa Awe ka ami ka ka mi ri na ku mbala ka ra wa swa mapatu i swa mapatu ya onakile. Na leswi mi swi vula ku khale na sweswi a leswi a swi antswa hi swihi nkarhi na nkulukumba HW Ntsanwisi. Nkulukumba tatana Ntsanwisi a va tirha. mara hi swona leswi hina hi vulaka swona a ni teli leswi swi antswaka a ni vulangi swona kona va lava fika ka lava va ku a va tirhaka tatana Ntsanwisi. okay hi ku ya hi mapatu ntiyiso leswi mi swi vulaku patu a va swi koti ku patu ri yekisela mati hala na hala ri huma nhlana a xikarhi va ri bari va flex mati loko ya ta ya hlengeletana kwala ndzeni ka patu swa va sweswi se emilambo sweswi mapatu emilambo ntiyiso walowo a wa ni swi tirhi hinkwaswo swa minkarhi mi vulavula na ku ni recommenda swilo swa khale ku swa swi ri guarantee hambi swikontiri swa khale hi swilo leswi nga tiya ku tlula leswi swi nga koho sweswi kambe leswi n'we mi ni byelaka leswi mi nga swi twa mi nga ni byeliki leswi mi taku na swona kambe a riti a swi na mhaka hi yini ni mahlweni 0860 002543 a ni swi tivi ku mi va mi fike njhani ka ku se n'we mi lava ku mi byela leswi mi nga swi twa hina hi lava ku n'we mi ta na tlhelo ra n'we ra mhaka hi yo mhaka nkulu laha 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela a hi amukeleni n'wana mingiseri ku na machudeni va le Wits University na vo ve le ku kombiseni ku vilela hikokwalaho ka ku ka va nga dyi va nge ri xiphiqo i mhaka ya ku na vanhu lava nga na swikweleti leswi fambelanaka na timhaka ta tidyondzo ta vona hi fike njhani kwalaho kumbe hi nga tsakela na ku mi twa kwalano mi twa ku mi angula mo ku yini un'wana mingiseri loyi nhlekani enhlekani ya buteri njani buto mina hi pfukile minjhani ya hi pfukile ma a khensa anti loko ri ke niyo nghena yi hindini ya mati ya ha ri kona layinini right
Oh, okay. No, but mina timhaka ta mati na titwa leti ti nga ku endlekeni tona mapatu kambe lexi ni nga xi hleketa ni ri na xitolo before ni xi tiva na ku namuntlha mi nga khumba mhaka ya mati la ni vi na laki ya ku tikuma ni ri koho a kaya ni ta vulavula specifically hi damu hi blow ra ka ro nghena ka Mtiti Alting loko munhu a suka a ri agiyana ni xi gini khale xingwitsi lexi ya ku xi tala iza xi ya fika laha mati ma fambaka laha ehenhla ka rona xivutiso lexi ni nga ti vutisa xona i ku mati lama ma nga leswi ma nga tarisa swona loko ma hindza ma ya kwihi nhlamulo a ni yi kumangi ma ya miya u nga vuyi because xingwedzi wu kongoma hala kongoma kona Kruger National Park a fambisa sweswo which means loko ma hindzini a ma nge he vuyi now leswi ni nga ku swi vulavula until ri ke ni maybe lava va ka government va swi hleketa na ni vi na wish ya ku loko between Novelele block 2 na vo Mtiti loko endla damu xana mati lamaya a ma ta onha yini ni ngo vulavula na hikwala va vulavula ku mablow ma onhaka la ku na blow swi vula ku na nambu la wena ku iko kumbe ku na xikobyana xikulukumba lexi endlisaka mati xana loko mati lama ho ma divert hi ma endlela madamu ma nga onha yini na kambe ngo ni chumi ku mata ma nga talanga mata ma ri dan'wini ku fana sweswi mvulavuli ya tsintsangwe siku ri yi ri tele ku na ndlela ya ku loko ri tele mati ma humesiwa hi order se leswi nga ku endlekeni leswi mati ma famba hi milambu ku tsete ma ya mi nga vuyi ku ri hava order so mina a ni ta ku loko government a va wu hleketa mali leyi va nga ta yi spenda ku tlhela va lunghisa mabiriji sweswi ivi xi kha xi pfuleriwa lembe ri tako hi nkarhi lowu fana ku man'wana matama nge se hela matama kha mawa leswi endlaku ma tala ngopfu i ku a ma nyikiwi direction ni tshemba ni vulavula ni nga tipfinyi ku loko mati lama a ma kha a madan'wini ma chaneliwa ku a madan'wini hi ndlela yin'wanyana mati lamawani a hi ta tlha hi ma tirhisa because loko mo cheka ku kona kwele ka hi nga ku vulavuleni hi mati i ndhawu leyi ku riliwaku hi mati sweswi lama mati mo famba loko ma famba loko ya ku July va ku tirhisana mati hi vukheta sweswi ma nga ri kona so mina ni ku government wa hina a nga va hleketi ku endla madamu ku vulavula mara va ta swi hleketa njhani i van'watipolitiki phela van'watipolitiki leswi va hleketaka swoho sweswiwani va le ku languteni ku 2026 nhlawulo wu ta famba njhani hi swo va nga hleketa swona kumbe mi ta nwa mati ku ndleka yina a swi kona ni nga yima na n'wina Buthfed because loko no mi vutisa ka government lo hina hi nga ka wona hi rihi damu leri va nga ri endla rin'we mara hi rila hi mati i nandoni ntsena then nandoni liya yi fanele a hi chekeni tipipe leti nga sikiwa nandoni ti yisa mati giyani swi teki malembe mangani kasi loko ku ri ke ni damu leri a ri va ri kona ri ri hansini ri tirhisiwa ku va na damu ku hala ka vo Mtiti ri tirhisiwa ku na damu hala ka vo Makuleke na rona ri tirhisiwa ku supply vanhu mati and again ri tlhela ri create mintirho ri tlhela ri tisa na xixevo because i tihlampfi leti nga ku hindzeni laya ya ku lomu hi nga swi tivi ku tiya ku endla tihlampfi xixevo se ku endla damu i ku endla swilo swo tala ngopfu ka xixa hi one mara mi nga kuma ku on the other hand a va nge swi hleketi because loko bridge ri onhakini ku endleka layini ku fa ku advertise va tenda ku thoriwa vanhu se loko wo famba hi layini yaleyo a hi nge voni leswi swi fanele swi pfuna vanhu mara lexi ko va xivona xa mina ni ri nexe ku loko a swi endla khale na loko a ha kula swikolo leswi hi nga dyondza ka swona swi endliwe hi vatswari va hina na hina tanihi vanhu va tiko a hi fanele hi hleketa ku hi nga hlenga mali hi kota ku endla damu because ku endla damu ko va ku chela na control loko mati ma nghena ma humesa kwini loko matele swi nga hi pfuna le ka tora leri nga kona sweswo ntiyisi ngopfu ni mani hi twa ku van'watipolitiki va lava hi nga va nyika matimba va ta va kha va hi languta hi tinhloreni ni kensile tlhela swi ni vavi ngopfu swa mati lama Buthfed ni magini khale mati mo tarisa leswiya mara ni sure ku loko no tlhelela ka yini month ku ta se ka ri hava nchumu kambe i mani ntombi liya leya yi fane yi ni rhumele swo ni rhumela yi nga ni rhumelangi i mani vito ra ya liya a yi se tshama yi mavona mati a yi se tshama mavona mati ma tarise leswiya hi mpfhuka yi tswariwe ntiyiso tinyungubyiseni ye ya nge tshama mavona ene ni xeko loko a ya matama nga ha ri kona kasi kahle loko u lava ku vona damu u fanele u va u nga ri kona la sayitini ra hala hina hi huma kona because u nge pfuki u ri vonile mara ku nga ri timhaka to huwa kumbe yini damu ri nga hi pfuna ku tlula mpimo Buthfed
hluphekiwa hi mati especially swifuwo sweswiwani swi ri kahle sweswi ku na mati swithabyanini kwa amina swikodzanini everywhere mara loko ya nga tiri masi ma ta ma nga ha ri kona so loko a nga kota ku kuma ndlela yo ma hlayisa va hleketa ku endla damu swi nga hi pfuna Ntiyiso. yeah Na nkombo Inko- tona khensa i tlhelo rin'wana leri mi yingiselaka na ra rona hayi leswiya swa ku van'watipolitiki a hi mina i mfundhisi Sera mfundhisi Miles Monroe loko ni nga hoxisi ne va kombise timhaka teleto ku van'watipolitiki minkarhi ya ku tala lexi va vilelaka xona i nhlawulo lowu landzelaka a va talangi ku va va vilelela ku endzhaku ka malembe ma 5 hi ta va hi ri njhani tanihi tiko ku ve yini hayi languta ku nhlawulo lowu taku hi nga lunga okay luwa wu taku nhlawulo ke hi nga lunga kona sweswo a hi twenini un'wana mi yingiseri hi twa ku hi angula ku yini 0860002543 nhlekani ku na munhu la Aye Khalango papa mi pfukini na hi vatomi hi ngo vona buti hayi pfukini mana okay no sungula ku nghena eka nongonoko lowu rhandza ku swonghasi a mi amukela khensa swinene na khensa na mina la ku nghena ka leya timhaka ta nkarhi wa xihlawuhlawu na ku compare minkarhi leyi Khalanga xiphiqo lexi ni vonaku xi ri kona la ni to sungula hi ku hlamula hi ku a swi bihangi Khalanga a swi bihangi lexi nga biha hi leswi hina se hi swi endlaku sweswi ku compare xi nga hundza na xi lexi ha ri ku kona sweswi swo komba ku u twisisa swilo leswi nga ku endlekeni a ni voni xihoxo ka swona mara probleme leyi nga kona sweswi i ku ka nkarhi wa sweswi ku na vanhu lava va ngo favor nkarhi hi mhaka ya vanhu lava va nga wu koma na vanhu lava nga ku tirheni hi nkarhi walowo mara va nga languti ti-consequences or maendlelo or leswi va vuyeriwaku hi swona ivi ku va na lava ka nkarhi wa sweswi va nga ku vuyeriweni hi nkarhi wolowo wa sweswi na vanhu lava nga koka nkarhi wa sweswi mara ku compare hi ku ya hi xivutiso xa n'wina a ni voni swi bihini hi ku Khalanga munhu a nga va u nga n'wi twisisi mara loko ku ri na xilo lexi a xi endlaku xa kahle xi vula hambiloko u nga n'wi twisisi lexi xi nga va kona aka nkarhi lowu wa hina lowu hi cheliwe moya lowu nga endla ku van'wani va hina va zonda valungu or mabunu lawa a wa ri kona hi nkarhi lowa wa apartheid ivi va nga ha langusi na swilo leswi a swi ri kahle hi nkarhi wa apartheid ivi va nga ha lavi na ku vulavula hi swona leswi nga hi fikisaka nkarhi wa sweswi ka timhaka ta ku na leswi swa kahle a swi endliwa hi valungu or hi mabunu nkarhi lowuya vanhu va nga ha lavi na ku swi endla ku ri ku a swi hi vuyerisa so a ni voni ku bihini Khalanga loko u teki n'wansati wo tlhariha Khalanga a ri wasati wa vumbirhi u rhanga u fambeliwa wo sungula loko wo vulavula hi loyi a nga hundza loko ku ri ku i n'wansati wo tlhariha a nge teki ku compare ka wena u ta teka leswi u n'wi byelaka swo ku hi swo u lavaka swo a swi endliwa hi lowo sungula mara ye a nge le ku swi endleni u to lunghisa timhaka ta yena a nge kwateli ku u vulavulile wako loko a ri wo tlhariha so problem leyi nga koka ka hina sweswi hi zondi valungu hi zonda na swa kahle na leswi va ri na swona ivi hina hi nga ri na nchumu swa ku hi ya mahlweni i problem leyi ni nga yi vona a swi bihangi Khalanga ku compare swilo swa khale na swa nyuwana a swi onhi nchumu mara mhaka yikulu i ku hlawula leswi swi nga ku pfunaka ku ya mahlweni ku ve hi fike njhani kwalani ka ku hi twa nga ri ho fanele hi chava loko ri ku ha chava ku vulavula hi swona kumbe hi sandzana loko hi vulavula hi swona kumbe hi chuhisetana loko hi vulavula hi ku fananisa swilo leswi tiyisiwa Khalanga ka nkarhi wa sweswi ku na vanhu lava benefitaku individual leti benefitaku hi mhaka ya mfumo lowu hi nga ka wona ka nkarhi wa sweswi va nga ri na mhaka na ku na vanhu lava nga ku safareni hi mhaka ya mfumo lowu hi nga ka wona vo va ku ri nkarhi wa sweswi ku le ku lwelaluweni ka leswi munhu a nga swi koti loko Khalanga sweswi mo va mi ri na tender ka government
yi nga mi kha mi swi tiva ku a yi tangi hi ndlela ya kahle yi tiko kumbe mi tirhisile xicoco kumbe hi ku ma tiviwa obvious loko wo vulavula hi ku mfumo lowu wa nga ko sweswi a wu endli swona mi nge hi twi hambiloko wu vulavula swo twakala khalanga hi mhaka ku n'we mi hanya hi swona yo problem leyi nga koka nkarhi wa sweswi a ha languti tiko as whole mara hi languta hina as the individual hi rivala hi ku tiko rona ri njhani loko mo langusa sweswi tanihiloko kha hi vulavula khalanga ya timhaka ta mapatu ni twa minkarhi yo tala loko ni kha ni yingisa nongoloko wa n'wina mi vulavula hi patu ra site ya ka Magona Maxodze ku ya hala ya vo Bevula na vo Ngumngum patu leriya swo fana ku rova nhova a ra ha ri ko sweswi west a ra ha fambi ni voni video ya picture ya ro sweswi ko hinda kova wa ku nga nghena about maybe 1 meter ku ya hansi apatwini straight leswi vula ku i mhaka ku a swi chekiwi sweswo ene loko mi tina va lava mi ri na vo va vulavula hi ku swi kahle ku hi va pfuna hi ku tindhawu tin'wana a va voni so ntirho wa vo ku hava vanhu lava vonaka sweswo na ntirho wa vo yini i swilo leswi a hi fa hi swi teki ka mfumo lowa khale ku na kwala ka Maxodze a ku ri na swipatwana leswi a swi nghena nhoveni khalanga swiya va ku swa va madibani a swi dzumba swi ri clean a swi ngheni nhoveni famba madibani ntsena na tihomu loko ti ya nhoveni ti ya dibini mara a swi dzumba swi ri clean mara a swi dzumba swi ri clean swipatwana so vo loko va tsandzeka tifanela ku famba ku vanhu va ku va la ku pfuniwa a va swin'wana va swi voni va tirha yini kahle kahle Nemetwe papa Kansas na ni commitment ntsena a isiba ora yan'we kwara ka mungana lona FM makomba ndlela a hi sungana ni undala tabe ya isama Halanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu nteri na rindele un'we va aki va ka nhlaneke na a wala ku nghenela ngoti mhaka ta n'wina a wala ku nghenelela kambe ku na vaaki lava nga ni rhumela voice note na va vilela hi xiyimo lexi xi nga humelela va hehla ku leswaku kumbexana a ku fanele ku vuriwa swin'wanchumu hi swona un'wana a ku fonela na Ndhavezitha se ni ku hayi kho Ndhavezitha a hi va ku hi va vitana moyeni Ndhavezitha i munhu wa xiximiwa la hi nga swi nga antswa hi kuma tikhansele kumbe mutshama xitulu wa yoho kumbe sweswo swa ku taniya nge fiki ka ku vitana Ndhavezitha a swi koteki kwalano kambe a hi ku hi lava la nga rhumela voice note leyi a kota ku hi pfuna ku endleke yini kahle le eka nhlaniki loko ku tsha ku fika la nkosi wu yimisiwaka hikuva vanhu va le ku vulavuleni swilo swo hambanahambana leswi swin'wana swa swona swi nga va ku swi nga ri na ntiyiso ma hi va mhaka kona se kumbexani va ta hi hlamula hi ta kota ku twa ku endleke yini hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi amukeleni mingiseri n'wana hi twa ku n'we mikhome yini eka 0860002543 wo sungula hi loyi ni hleka Aye khalanga Mpfukeli papa mina hi Pfukeli n'wina minjhani hi valava man a khensa mi ngo twala mi ri tsanini hayi ko va voice nyana ya kona if hi famba nyana mi kahle khalanga mi nga chuki mi kahle na khensa khalangu a ni la ku languta leya mfumo wa xihlawuhlawu na mfumo lowuntshwa ku swi nga va swi bihile ku compare a swi bihangi lexi nga biha hi loko vanhu va nga vulavuli ntiyiso hi mimfumo leyimbirhi hi ku biha ka swona xin'wana na xin'wana xa compare-iwa na mintirho wa yi compare ku leyi a ni tirhisa ku yini laha ni tirhisa ku yini comparison yi tshama yi ri kona as long as hi kha hi hanya mina na chava ku vula ku mfumo wa apartheid a wu ri kahle hi mhaka ku milawu ya apartheid yi dlayile vabuti wa hina yi dlayile maxaka ya hina milawu hinkwayo leyi a yi ri kona ya mfumo wa apartheid a yi zangi yi nga va kahle for n'wantima khalanga loko i hleketa nawu wo fana na lowa section 10 wa mapasi lowa ku va ku nyika pasi va ri gandza sweswi i fika i kuma ntirho loko ku ri ku apartheid a yi ri kahle vanhu hi wa vumune valungu na mabuni a va yi vitana ku it's a donderdag i siku leri ra ku boha vantima that's why mina ni fan believe ku
vanhu lava nga tirha joni va ta ku byela ku na leswi hi nge mitirhi khale a yi tele hi mhaka ku munhu a ta tirha a ta thoriwa namuntlha hi wa mune ka ha ku biwa munhu a tsutsuma na he wa munhu ya ku biweni ku tshama ku ri na vacancy ku tshama ku ri na ntirho hikuva vantima va ka hina va le ku biweni loko ku ri ku xihlawuhlawu a xi ri kahle i ncini swi nga endla ku tikhampani letikulu to fana na ta tinamuneti ti famba ku na tikhampani to tala leti nga famba va rent Daily Mail maphepha lama a ma vulavula ku biha hi xihlawuhlawu malan'wa tikhampani to tala khalanga ti fambile ti ku hi nge swi tshameli leswi mara a hi teneni hi languta tindhawu to fana na va Giyani system ya apartheid a yi bihe swinene na milawu ya yona mara hi mhaka ku a ku tshama vanhu a ku fanele ku va na timhaka ta service delivery se apartheid a yi ngo va kahle ka vanhu a ko va ku vanhu lava a va hanya ka apartheid va kha va leader vo fana va Professor Ntsanwisi a va ri na xivono within ka apartheid system leyi a yi ri kona hi laha a mi vona va kota ku yisa service hi ku ya hi swifundza va swi divide ku na le Hlanganani ku na le Giyani ku na le ka Malamulele ku na le ka Mhala ku na le Vatsanini le hinkwaswo service a yi ya hi ku ya hi swona ene khalanga ku hava mfumo lowu vanhu vo ka va nga benefitanga ku na vanhu namuntlha lava nga ta ku byela ku hi nkarhi wa apartheid a ku ri kahle because a va benefita na le ka walowu mfumo wu nga kona ku na lava nga ku benefiteni va nga ta ku byela ku hi hlawuhlawu a xi ri thyaka ngopfu hi mhaka ku na sweswi vona ve le ku benefiteni the question i leyi a hi fanele hi languta i ku hi nkarhi wa apartheid a ku benefita vanhu vo tala kumbe sweswi ku benefita vanhu vo tala a yi ri njhani access to education hi nkarhi wa apartheid sweswi swi endlisa ku yini sweswo hi fanele hi swi languta mara khalanga wa vona ku na ti-rumors ta ku vanhu lava nga ka ti-unionist loko swi fika ka post ta tinhloko ta swikolo na yini ti-post leti hakelaka va benefita na hi nkarhi wa mfumo wa xihlawuhlawu na mfumo ya Gazankulu vanhu lava a va ri ka va Gazankulu Women's Organization ya vamhani a va tikuma tiposa va ri second manager loko wo cheka ku ti lava va ri second manager nkarhi walowo a va ri ka mfumo lawa wa ximoko they were benefiting as much as na mfumo lowuntshwa lava va nga ka mfumo wa ANC va kha va benefita ni le ka nkarhi wa apartheid a va kha va benefita so leswi swi nga kona ekhalanga mfumo lowuntshwa wu fika wu herisa hinkwayo milawu ya xihlawuhlawu leyi a yi tshikelela n'wantima mara ti-problems leti a hi nga ti voni hi ku na information a hi nga nikiwi a hi nga swi tivi ku i mana a ka ku patu ro suka Giyani ri ya a Polokwane for instance hence hi ri vona ri ri kahle na sweswi ra ha ri quality lexi a hi fanele hi vulavula hi xona sweswiwani i timhaka ta ku ri the quality ya swilo ku fana na le ka timhaka ta mapatu yes hi vone quality hi nkarhi wa mfumo wa apartheid ma kha ma endliwa mapatu lama a ma nga vi na ti-potholes lama na sweswi man'wani ma nga hava ti-potholes lama hina lamawani hi fika hi nyika khalanga a ri hava na xipaneri na basikiri hi ku a endli patu a endla patu mali ya yi veka tibutini quality ya patu yi nga vi kahle na ti-engineering ti kona kwalano ku pfumala na wun'we wo vulavula mera butini mi vula leya xirhekarhani teta swirhekerhani a ti tele ngopfu that's why vo ponisi ti-blue light loko a ku nga ri na ti-blue light vanhu vo tala va ta khomiwa mali tibutini so ni ringeta ku kombisa ku khalanga a hi compareni mari kha hi vulavula ntiyiso mfumo wa xihlawuhlawu loko vanhu vo wu kahle ku na nkulukumba wun'wana a nga ta la a ku ha mi twa mi ri valungu a va tlhelele kolomu va huma kona se a nge konje n'wi mi huma kwala na hi ku na n'wina mi tlhe mi ti themendela hi ta hi kha hi rhelela kusuka a Central Africa a the Great Lakes se loko ku ri ku ka tlheriwa un'wana na va tlhela mara xivutiso i ku loko valungu va ta va fike va kuma ku nga ri na vanhu lana swi nga khathaleki ku mani tani huma Mozambique i ku loko ku ri ku i tili wena i ni kumi ni ri na xintsandzani a tiyani i nge vuli i ku na me ni tlhela because i ni kume kwala i tlhe i fika i ni tekela tindhawu leto nona khalanga
wena i phela kwina hi force loko sweswiwani ko va kumbexani hi ta jekajekisana yona siku rin'wana ma swi tiva ku loko mo landzelela vanhu vo tala va ta mi byela ku hina hi huma a Central Africa hina hi tumbuluka kwihi hina hi tumbuluka kwihi se venge na n'wina tlhelelani kwele loko ku ri ku mina miri ni tlhelela a Netherlands mara i ku munhu la nga ta a huma a Netherlands ku hambana ka swona i ku mi kha ni tshama a ni ali ku mina vakokwani wa mina a ni ali ku mina vakokwani wa mina va nga va huma Mozambique daswo loko ni hlaya xivongo ni nghenisa na koma tipoto ku ri ni tsemakanyele koma tipoto ni kha ni fika laha mara i timhaka ta ku loko hi fika laha hi kume ku ri hava valungu laha hi nga tshama kona valungu va fike va ta va fika va hi kuma hi ri kona va tlhe va hi susa hi nkanu hi laha swi hambanaku kona ene vanhu vo tala hekwe valungu a va ri kahle a hi languteni khalanga ka ku milungu yi tshama va kahle ka mitima na milungu a nga va a ri kahle ka munhu loyi a nga hava nchumu mina a ni na nchumu loko milungu a ri na nchumu i kahle ka mina hi ku i ni nyika ntirho valungu va fike va empowerana va endla tifeme munhu wa ntima a tirha se munhu wa ntima i ta tshama a kha a vona milungu a ri munhu wo antswa hi ku milungu i n'wi nyike ntirho mara swi nga loko na ku muntima wa tsandeka ku empowera muntima kulobye no mintima a nga tsandzeki mintima i tsandzeka ku empowera muntima loyi a nga ta tlhela empowera wun'wana se muntima i empowera khalanga loyi a dyaku na family ya yena khalanga nga ha swi koti ku loko a empoweriwile a endla feme leyi nga ta empowera vantima va ka vona khalanga nga swi koti ku loko a nyikiwe khampani ya security nkarhi wa mahungu dangi khalanga enkomo sorry a hi tweni ni mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela ahe botpet ka Afrika wa vulavula lava lavaka ku xikala botpet mina ni vona swi nga bihangi kona ni na xinawu seketela mfumo lowa xihlawuhlawu lowa wu ri kona hikuva swi nga wa swi endleka hi nkarhi luwa loko ni vulavula kahle ni nga ti pfinyingi mfumo lowu a wu hi tirhela hala makaya ngopfu loko ni nga tivi kwala vo Joni mara a wu endla ku cinca swinene because a nga ta va na timhaka ta ku veri ku pfariwe verini ritavi luya wa hina loyi a fanele ku chela ka stegerefiya a nga tali ku timpfula khe tina sona mara i pfariwini loko swi vulavuriwa kwa miri or swi vulavuriwa kwa miri swa ku se ku mfumo lowu nga nghena wa ha tirhi nchumu hi nkarhi lowa wa mabuna a swi nga ta endleka sweswo botpet hayi ni vula sweswo mina inkomu Rixile Khalanga na muhumelerisi wa n'wina Cindani kwalano ku hambana ka mfumo lowu wa khale lowuya wa khale ka mfumo wa Gazankulu kumbe lowa wa xihlawuhlawu hi ku angarhela na mfumo wa sweswi i timhaka ta ku mfumo wa sweswi wu famba hi period ya 5 years kasi lowuya loko u za u tholiwa u va mutirhela mfumo a va u thoriwile permanent se lowuwani wa sweswiwani u yimela kontraka ya wena yi hela se aka nkarhi ya kontraka ya wena u lwela ku u dya ku loko u ya huma laha u va u tirheni ku loko u nga thoriwi kumbexani mfumo wa n'wina lowu wu nga mi nghenisa lahaya wu nga ha kumeki wu ri ka matimba u ya huma u noninyana hi leswi swi endlaka ku va na ku hambana kasi lavaya a va tirha va kha va swi tiva ku hi byona vutomi bya vona va fanele va meka xoko leswi hi swi tirhaku hi tirhela ku swi va swi ya emahlweni inkomu Khalanga Inhlekani Khalanga timhaka ta democracy ti nga va ti karhi ti va pfuna van'wana ti nga va ti karhi ti va tirhela mara ku vula ntiyiso a hi languteni swilo hi ntiyiso hi vulavula leswi hi vonaka swona a ndhawini ya hina kwala khale ka homeland ya Gazankulu a ku na nchumu xi kele ku hi tirheleni xibedhlele xa Khensani a xi tirha properly mara ku ta fika namuntlha sweswi loko vo transfera munhu a Khensani
i ya tlela amadeskeni a yimela tiambulense leti nga ta n'wi yisa vamhankweni na kun'wana xi lo hundzuka xitichi laha tiambulense ti kumaka swigulani kona a xa ha tirhi nchumu loko u languta timhaka ta tidyondzo ta le henhla tikholeji a ti tele ngopfu kwalani a hi ri na unigas futhi mara swi khaseriwile swi sweswo hinkwaswo yi pfuna yini hina sweswi democracy a yi le ku hi pfuneka nchumu ku vula ntiyiso i Mukasi ka Ndhambi inkomu sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mingiselo Munghana Lonene FM a komba ndlela hi languti nkarhi i 11 minutes ntsena ku bila awara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a amukeleni Professor Themba Sono ku ve na nhlengeletano leyi nga va koho ku helelo ka vhiki ya masiku mambirhi Addis Ababa hi le Ethiopia ya African Union laha ku nga hetela ku hlawuriwa na swirho swo hambanahambana kambe ke tinhlengeletano ta muxaka luya ti hi pfuna yini ka mina munhu ntsena ni ngo lo ti tshamela kwala Giyani ke a hi amukeleni Professor Themba Sono hi bula na vona nhlekani lowu va hi twisisa mhaka leyi kantswa prof nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani amxota hinkwenu akensa na hina a khensa swinene prof loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina Afrika ri na mintlhontlhontlhontlho yo hambanahambana ku hela loko ka vhiki varhangeri a va hlanganini a Ethiopia mi twe yini well hi twe leswi swi twaku malembe hinkwaro loko hina vantima va Afrika hi hlangana ni ha swi kota ku vulavula leswi swi tala ngopfu kambe ha yi koti ku endla nchumu manjeni va tirhi yini tolweni na tolo le Addis Ababa loko va hlanganele vo President Cyril Ramaphosa na vakulukumba va Afrika a va tirhi va endla yini va tirhi ya ku vulavuleni hi leswi va swi vitanaku justice for African and African diaspora through reparations so vula yini va ri hi lava ku ri hina vanhu va le Afrika hinkwavo na vantima lava nga le vo Caribbean le vo America le lava nga suka Afrika vona va pfunekile hi pfuneketele njhani hi pfunekile yini hi colonialism na slavery va ku ya vulavula hi sweswo va ku yona theme ya nhlangano ya hina Addis Ababa tolweni kambe va ku hi ta tlhela hi vulavula na swilo leswi va swi vitanaku visa free movement in Africa ku ri vanhu lava lava ku famba ematikweni a le Africa va nga kumi tivisa loko ni lava kusuka ni ya Nigeria a ni lavi visa loko musomalia lava ku nghena la Afrika-Dzonga a nga vi na visa and so on va ku ya vulavula hi sweswo xa vumbirhi va tlhela va ku hi ya vulavula hi nyimpi leyi nga kona a Sudan na tshemba na kona loko va vulavula hi Sudan a va na leswi loko va nga yi byelangiku na hleketa ku ri a va ta va vulavula hi DRC hi nyimpi leyi nga kona or ku holova loku nga kona ka DRC na Rwanda na Burundi na Uganda na SADC na East African Community hi leswi va vulavula hi swona kambe vakulukumba lava a ni tivi na va hleketa njhani ku nga vulavula hi swilo swa Sudan kumbe swa DRC na Rwanda ku nga vitani vanhu lava va nga khoma matlhari va nge hina hi nga le khwatini le hina hi lwaku le hina hi tekaku madoroba a vo Goma a North Kivu hi tekaku madoroba a Bukava a South Kivu hina hi lwaku ngopfu a vo Khartoum na le vo Darfur le kambe a va hi vitani va vulavula hi xivoho manje mi vulavula kahle loko mi ku hina lava hi tshamaku le Giyani ku vulavula ka wona ku hi pfuna yini a hi swi vona nchumu hina leswi swi nga hi pfunaka swona loko va nga dyondzi ku ri hi nga tshamele ehenhla ka ntshava
hi vulavula hi vanhu lava nga le ehansi le lavo ka va nga yi tweki na ku hi twa ku ri rini vo ka va nga yi voneki na ku vona ku ri yini vo twa hi n'wina vahaxi va mahungu ku ri a mi vulavule leswi vo twa hi loko va yingiserile ka or va langutele ka tithelevhixini ku ri a va vulavula hi leswi a va vulavula hi leswi kambe a va vulavule hi swilo swa le hansi loko u ku ni ya ku pfuleni ti-borders ka Afrika hinkwavo vanhu va nghena hi vo mani lava nga ta ya a Somalia a ku na munhu loyi a nga ta ya Somalia for example or a ku na munhu loyi a nga ta ya a Sierra Leone le ku lwaku ngopfu a ku na munhu loyi a nga ta tsutsumela a Djibouti vo tala hinkwavo va ta tsutsumela lava ku va hleketaka ku ri laha ku na rifumo laha hi nga kuma rifumo to fana na tindhawu to Afrika-Dzonga to fana na vo Afrika-Dzonga vanhu vo tala va ta tsutsumela tano so loko u pfula ti-borders fana na leswi Malema a Zuma va yi byela hi swona u endla xihoxo lexikulu lexi xi nga ta tlhela xi vavisa vanhu lavo u nge u lava ku va pfuna so ku ri ku ra u va pfuni nchumu ku ve loko mi langute xiyimo lexi hi nga ka xona tanihi tiko prof ngopfungopfu loko ka mi languta matshamele ya swilo na timhaka teti a hi ri ka tona vhiki leri nga hundza ra ku dlawa ka masocha ya lama ma ri tisa kurhula DRC mi vona nge ti swi vulavuriwe swi tshikeleriwa ku komba ku tanihi varhangeri va Afrika swa va vava loko maAfrika va kha va dlayana hi xivona hi tinyimpi leti ti nga heleku la tikweni ra kumbe ka tikonkulu ra Afrika a ni tshembi ku ri swa va hlupha sweswo a ni tshembi na ku ri vatshami va vulavuriwe swona hi ku tala loko ku nge va vulavuriwe swona a va ta va yi byele ku ri va hi hlanganile masiku lawa mambirhi lawa hi vulavuriwe swilo swi manjeni hi komberile ku ri hi ya hlangana na vanhu lavo va lwaku a Sudan a va fika va nga teka vanhu va RSF va le Sudan na va le Armed Forces ya le Sudan ku ri a hi tshami na xitulweni hi vulavula ku ri hi heta nyimpi leyi a va fika va nga vitana ma M23 na vanhu va le Burundi na vanhu va le Rwanda na vanhu va le DRC na vanhu va le Uganda va va hlanganisa va vulavula va se va swi endla sweswo so vanjeni va lava ku hi byela ku ri hi yimerile ka ndhawu leyi a swi kona sweswo va vonela loko a ni va hlawurile hi 2017 va hlawula commissionera luwa wa le Chad loyi a va n'wi vitana Musa Faki Mahamat u yi endla loko a tshamile xitulweni u yi a vitana Israel a vona Israel la ku ri u va la ka AU u va an observer a nga vulavulanga na munhu u nghenisa Israel leyi va a tivaka ku ri yi ta ya endla huwa yo tala laha ka endzeni ka African Union va tshemba leswi va nga hlawula van'wana lawa lowu wa le Djibouti loyi va nga n'wi hlawula ku ri a tshama a xitulweni va ri mani Mahmoud Ali Yusuf manje yena a va fanele ku ri va n'wi byerile ku ri wena hi ku nyika mandate yo u nga endla ku ri vanhu lava va nga rhwala matlhari hinkwavo laha Afrika u va hlanganisa u va vulavula u va vutisa ku ri a va hi nyiki xikhongelo xa vona ku ri hi ncini va rhwala matlhari laha va dlayana hi xi vona na a va endli sweswo a va swi endli lava va kambe va la dzudzumela va ku wena Britain ku fanele leswi a va la ku vulavula hi swona tolweni va ku wena Britain hi nyike timali leti u nga ti endla loko u teka vanhu va le Afrika u va horisa swibocha u va yisa vo Caribbean vo America vo Brazil and so on hi nyike ti-reparations
Nungu 2020 ya mfumo wa le Britain loyi va n'wi vitanaku David Lammy hi muntima huma Caribbean aku i swilo swa reparations leswi va swi vulavulaka a swi vuli ku ri no hi fanele ku ri hi va nyika timali i va a bukwini ya mina ni tsala loko he wena David Lammy wa penga na vulavula yini loko ku a va fanele ku ri va kuwa timali u tshama u nga byela majuda lavo va nga vaviseka ka holocaust ya 1939 fa 1945 ku ri va nga kumi timali hi mhaka yini loko u ta va ntima u ku a ku fanele ku va kona reparation ya timali a hi fanele ku ri hi nyika vantima na timali wena u nga muntima ene manje vona u le xitulweni xa le henhla le a Britain le u la ku va timpi yo byela valungu ku ri mi nga nyiki nchumu ka vantima lava le Afrika na vo Caribbean mina a ni ri hi fanele ku ri hi hundzuka ti-beggars hi yima strateni hi va mun'wana phezulu hi kombela lexi a ni ri tani ni ri loko ku ri ku na lava va kotaka ku vulavula ku ri colonialism na slavery leyi yi hi hluphile ngopfu yi hi tekerile rifumo ra hina yi hi dlayerile vanhu va hina so manje n'wina a mi endla swilo va swi nga tivikani hi lava timali leti hi leswi AU mduvele na tolo hi sonto a va fanele ku va va vulavula swingono hi swona ngopfu va ku hi ya ku endla ni resolution leyi hi ya ku yi rhumeleni ka United Nations General Assembly ka United Nations Security Council hi ya ku yi rhumeleni ka British lexi a va xi vitana British Commonwealth Association va ku hi ya ku yi rhumeleni ka European Union hi ku n'wina lavo a mi endla vantima va Afrika ku ri va va swibocha mi fanele ku mi tiva ku ri no hi ya ku mi beleni huwa hi lava reparation ku fana loko mi nyikile majuda ti-reparations hi leswi va fanele ku va swi vulavula va nga yi va tafula hinkwawo hi maphepha o tala ngopfu hi ta vulavula hi lexi hi ta vulavula swilo swo tala ngopfu a va nga fanele ku endla tani a fanele ku va focused kwala ka focused prof kumbexani hi nga vhe hi langutako Afrika-Dzonga yi la ku rhumela vurhumiwa ka matiko yo hambanahambana ku katsa na kwele a United States of America ku ya vulavula hi timhaka leti ta ku heyi n'wina mi le ku hi khirheni hi swi swo ka swi nga ri ntiyiso mi vona ku ri ndlela ra kumbe goza ra kahle ku va va endla tani na ku va ya vulavurisana kumbe a wu fana na yena hi ti hanyela hi ya mahlweni a wu fanele ku va ti hanyela ya mahlweni va vulavula yini loko for example Trump a ku he n'wina ma-Afrikaners la mi hluphaku hi ANC tanani la America a va teki hina hi to khensa hi to phoketela mavoko i ku humani la Afrika-Dzonga la hikuva ma-racist va lava apartheid ku ri yi vuya loko hi ta vona ku ri na Trump loko a va teka u ta endla yini hi vona le America le hikuva u ri ti-refugees manje loko a ri refugees va hetelela kwihi hikuva loko va ri ti-refugees va nga tlheleli la Afrika-Dzonga xa vumbirhi va nga tshami America hikuva ni ti-refugees so va fanele ku ri va matikweni man'wana so ku ri va vulavula na vo Donald Trump Afrika-Dzonga rhumela vanhu va morisa nkarhani va morisa mali ya ti-taxpayers ta Afrika-Dzonga a hi la ku ri va fana na Anthony Blinken loyi a ri na Joe Biden aya a Israel na vo Egypt 12 times a vulavula na ma-Israel a vulavula yini a nga koti ku heta nyimpi leyi ri kona a Gaza a ku va just shuttle diplomacy yo hava nkoka so na Afrika-Dzonga na yona yi nga endli sweswo hi ta tsutsuma hi rhumela vanhu va ya America va vulavula na Donald Trump va vulavula na yini a va n'wi byeli ku ri endla leswi swi rhandzaka loko u lava ku teka ma-racist a wena laha swi lungheni hina hi nga holovi va yisi koho kwaleyo wa va nyika mintirho kwale swi ta swi ya pfuxa nyimpi eAmerica so va nga pfuxi nyimpi
hi laha hikuva hina laha loko va endla tani va lavi hikuva vanhu va apartheid a hi lavi ku twa nchumu hi vona. va lava vanhu va apartheid mi endla njhani? No, vanhu va apartheid va lava ku vuyisela apartheid laha. And hi swona hina lava van'wana hi nga tsutsuma hi ya makhwatini la loko a ri la Afrika-Dzonga maphorisa va hi hlongorisa hi ze hi heta hi tsutsuma hi huma hi America leyi and so on. Lavi ku twa nchumu hi vanhu va apartheid. Ma vona sweswo va ri hi kumini lexi hi nga va nhloko ya ANC hi xona hikuva ni ANC na yona yi nghenise makhamba yo tala a mfumeni wa hina. Department ta hina ti tele makhamba. Ti-SOE vo Telkom mi ta vona ku ri ti-billion ti nga yiviwa. He advocate and mutivi wa SIU na Manani Tsakani Maluleke wa AG lavo va hi kombeta ku ri billion na billion leti ti nga nyamalela ti ya moyeni ti humile kwihi na zonke na hina u yi byeli vo PRASA vo Transnet vo Eskom vo South African National Defence Force vo SAPC vo SABC vo South African Airways Association timali ti yiviwile hi leswi manjeni ni nge n'wina nga kwale vo Giyani a mi fanele ku ri mi bahuwa mi ku hina hi lava mfumo wa hina u yimbelela a tindleveni ta President Cyril Ramaphosa va ku ka Ramaphosa fana na Donald Trump leswi a swi endlaka America ku ri endlani America great again na wehe u fanele ku ri xa wena lexikulu u bahuwa hi ku Cyril Ramaphosa endla Afrika-Dzonga ku ri yi va great. Nga ku ageni mana yi suka yi va great apartheid a yi endla nchumu hi ndlela ka van'wana ntsena. Se Prof ni byeleni ku nga va ku ri yini ke lexi susumetaka ku Afrika-Dzonga yi ze yi teka goza leri n'wami nge ko wisiwa mali? A veri va vona mfumo wa President Cyril Ramaphosa a ni ri u na DA landeni la. DA manjeni yi fana na munhu loyi a byelaka mbyana yakwe ku sasaneta mbyana yakwe luma lowu u nga lumi loyi endla lexi manje va ya ku tsakisa vanhu va GNU ku ri va vona va nga dzumbi va va bela huwa. GNU leyi vanhu va DA na vo Freedom Front na van'wana va ya kwala va nga ndzeni va lava ku ri President Cyril Ramaphosa na ANC yi languta ngopfu ka America yi languta ngopfu ka European Union a va tsaki loko va vona ku ri no nga ku Afrika-Dzonga yi endla vuxaka lebyikulu ngopfu na vo BRICS a hi swona leswi va swi lavaka va fanele ku ri va vona welani ka vuvasa va tolo mi nga ngheni ka lavantshwa hikuva lavantshwa va vo Russia na vo China ku ta va vuvasa va munduku vuvasa lavo vo ka va nga yi fikelelangi vo ka va nga yi karatangi hi ti-racism vo ka va nga yi karatangi hi ti-colonial suppression vo ku mi nga yi ka vona tanani ka hina lava a hi mi hlupha tolweni hina lava a hi mi hundzisile swiboxa tirhani na hina kahle loko mi nga tirhi na hina kahle hina hi nga tsaki hi sweswo vanhu va DA ka GNU va swi endlaka. So manjeni President Cyril Ramaphosa lavo okay la ku mi endla ku ri mi nga fani na timbyana leti dzumaka tikukula nta ya America ni vulavula na vo Donald Trump nta ya America ni vulavula na xiphukuphuku lexi xa Prime Minister ya Britain va nge man Keir Starmer nta ya Paris ni ya vulavula na xiphukuphuku lexi va nge Emmanuel Macron nta ya Germany ni vulavula na xiphukuphuku lexi va nge Olaf Scholz. Sweswo va ri tshama u yingisela
endlela leswi valungu va le west va lava ku swona u nga teki riendzo ra wena u vulavula na vo China kumbe u vulavula na vo Russia kumbe u vulavula na vo Korea u vulavula na vo Indonesia u vulavula na vo Iran u vulavula na hina lawo a hi ku panixile hi malembe lawo hila so va ri yini va ri fanele ku va tibimbi ta hina futhi na metelo prof a khensa swinene mbulavulo wa n'wina prof nhlekani wa n'wina wu vile wunene ku ya mahlweni na n'wina inkomo professor Themba Sona a hi tweni nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 2 kusuka kwalano lava ta ku nghena nyana hi twa kahle kahle loko fanele ku ndiwa postmortem i vamani va byeriwaku nako swa fanela ku hina tanihi vanhu hi nga vilela na andaka leswi Pfumalaka Afrika wa vulavula. Loko government a va nyiki vantshwa chance loko nyikiwa vantshwa chance khalanga ku nga va na laha hi nga ya ku kona loko ha yimela hi vokokwani a ni voni laha hi nga ta ya kona a ni ve ri hlampfu rintshwa ri tisiwa hi ra khale ri tiya hi ra khale mi yi veka kahle khalanga lerintshwa hi rona ri fanele ku ri tisa le ra khale se munhu wa khale na hina ha swi vona hi vokokwani hi nga ndla xilo na vona that's why va ku loko munhu a kha kula khalanga swin'wana swi tlhelela vuhlangini se i mani i va kasi kokwani kambe hi loko munhu a ri na malembe mangani that's why va ku na le mintirhweni khalanga hi tirha hi fika ka 60 hi kota ku ya pensionini va ta hi khensa swi vula ku ta ku munhu waloye se i kurile mi vula ku swa vakokwani kambe leswiya swo a mi tivisa ntekani ya kaya a ri kaya hi leswa swo mi kuma ku na kokwani ve le ku xanisekeni va byela hi xibedhlele va ku a ni xibedhlele va nga ta ni hetisa swi vula ku se va pfumerini ku mina swa mina swi herile banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. inhlekani mingisho mngana lona FM kona wa ku pfulela ku xiyanimoya mina ni khalanga Pat Mathewela ndongona ku Afrika wa vulavula ekutisela wona msumo no ku fika ravuntlhanu sweswiwani hi nga si teka tinhlokomhaka tihi kumbe tihi leti nga kuma la ku heleni ka vhiki ku hundzisiwe hungu ra leswaku emugangeni un'wani ka Nhlaniki ku vuye ku yimisiwa nkosi endzhaku ka loko van'wani va vaaki va koxe timhaka ta kona ku fanele ku va na postmortem se xivutiso ku ta va ku ri ku kasi loko postmortem yi humini yi ya ka mani naswona la ya ka yena i yi kuma loko swi te yini nako swa endleka ku munhu a nga lahliwa ku nga endliwangi postmortem ke kuve loko kuve wa lahliwa munhu ku nga endliwangi postmortem ku va ku ri yini xi endlaka ku sweswi yi endliwa sweswi yi nga endliwi sweswo swi lawula yinene la va ndzawulo ya rihanyo va hi kumele dokodela NF Mbiza hi vohi lava ku vula na vona nhlekani lowu va hi pfuna kantswa hi mhaka yaleyo dokodela nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM i nhlekani muhaxi na ku xeweta vayingiseri va Munghana Lonene rito leri ho ri welawela dokodela hambi hi ri vula swona postmortem i yini ya postmortem i vulavisisi kumbe ku kambela loko endliwaka hi madokodela eka miri wa munhu loyi a hundzeke emisaveni lexi endlaku ku ri ku fanele ku endliwa postmortem hi loko ko tshuka ku va ku ri na rifu leri ri hleketeriwaka ku ri ri nga va ri vangiwa hi swo ka swi nga ri swa ntumbuluko kumbe swi tivekile leswaku ri swi vangiwa hi maendlelo yo ka ya nga ri ya ntumbuluko leswi swi guidiwaka hi nawu lowu va nge i Inquest Act number 58 of 1996 ya se swi vula ku loko hi postmortem se swi vula ku loko sweswiwani mina no va ni hundze emisaveni swi nga endleka ni lahliwa ku nga endliwangi postmortem ya swi ya hi ku ri lexi nga endla leswaku ri munhu a hundza emisaveni i yini tanihi laha ni nga kombisa kona ku ri nhlamuselo ya postmortem yi endliwa aka munhu loyi a hundzeke emisaveni
swi nga ri swa ntumbuluko kumbe ku nga ri mavabyi ya ntumbuluko kambe ku nga ri sweswo ntsena na munhu loyi kumbexana a nga hundzaka emisaveni a ri a xitokisini kumbexana ka holding cell ku katsa na lava va nga le ka swibedhlele swa miehleketo se kambe na le ka ti-cases ta ku mi kuma ku munhu wa kona o tshuka a losa xitshuketa history ya kona a yi tiveki i munhu loyi a nga tilovela a kaya kumbexana a kumeka lovile kwalomu se na vanhu lava lovaka hi ndlela yaleyo na vona va endliwa postmortem kasi lava van'wanyani lava ku talaka ku va ku endliwa vona ti-postmortem swi fanerile swi boha i vanhu lava va hundzaka emisaveni ku ri mhaka ya tinghozi kumbe timhangu to karhi swo fana na timovha loko munhu a tshuka a va involved ka accident ya movha ku va munhu a lo tisunga hi ku tiboha kumbexana hikuva a dye poison ku va munhu a lo cheleriwa swi swi tiveka kumbe swi nga tiveki swo hleketeleriwa tinghozi tetiya ta muxaka wa luwa yin'wani leyi reason yi nga va ku yi ri yona ya ku va ku fanele ku endliwa postmortem hi loko kumbexana munhu o va a karhi a endliwa vuhandzuri byo karhi kumbe a nyikiwa treatment yo karhi leyi ku hleketeleriwaka leswaku treatment yaleyo yi nga va yi ve na xiave aka ku hundza ka yena emisaveni kumbexana a karhi a endliwa operation vuhandzuri bya ku bebula kumbexana vuhandzuri bya muxaka wihi kumbe wihi lebyi byi katsaka na ku va a titivatiwile a nga va titivatiwile a tlela kumbe a titivatiwa a nga tleli so mafu lama ma taka hi ndlela yaleyo na wona ya koxa leswaku ku fanele ku endliwa vulavisisi byo kahle leyi nga postmortem se imani a kombela ku postmortem leyiwani swo endliwa hi nawu kumbe ku na xikombelo xi endliwaka ku ndla mani xikombelo xa kona okay mafu hinkwawo lama ya nga humelela ku ri mhaka ya timhangu kumbexana accident ma fanele ma ripotiwa eka maphorisa ku fana loko ku va na accident ya movha ku lova vanhu ku vitaniwa maphorisa loko va munhu a lovile swi nga tiveki a lovela ekaya ku vitaniwa maphorisa loko o lova kumbexana hikuva a lo tisunga swi kha swi vonaka swi tiveka ku ri i yo tisunga nakona ku vitaniwa maphorisa se maphorisa hi vona lava nga ta pfula docket ya inquest se inquest yaleyo hi yona leyi nga ta hetelela yi fixiwile eka forensic department leyi kumekaka eswibedhlele laha se ku nga ta fanele ku endliwa postmortem lero swi va swi kha kusukela eka va nawu ku ri ko fanele ku va ku endliwa postmortem hambiswiritano swi endleka ku kuma ku i munhu loyi a nga lovela exibedhlele dokodela a hleketelela ku ri mahundzelo ya yena a hi swa ntumbuluko na kwalano madokodela va kombela ku va ku endliwa postmortem kumbe a nga ri na ntiyiso kahle wa ku ri i ncini lexi nga va ku xi dlaye munhu loyiwa dokodela a nga kombela hi ku vulavurisana na va ndyangu leswaku ku fanele ku endliwa postmortem nkarhi wun'wana hambi ku karhi va ndyangu va swi kota ku ri loko va hleketelela swin'wanyana va ya ka maphorisa maphorisa va ri vona lava nga ta va hundzisela emahlweni eka forensic pathologist loyi a nga ta endla postmortem leswi vulaka ku swi khumba ngopfu va ndyangu kumbe na hina tanihi vaaki va muganga hi nga nghenelela hi nga vula ku swi khumba ngopfu va nawu ku nga ri ngopfu hi va ndyangu hikuva ndyangu va nga tshika va swi naverile ku a ku endliwi postmortem yi endliwa kumbexana hi mfumo kumbe xibedhlele loko maphorisa ya langutana ku yingisela xitori xa kona ya kuma ku ri hayi a swi fanelanga ku ri ku nga endliwa postmortem leyi nga an inquest kambe loko va ndyangu va lava ku endla postmortem va nga kuma a private pathologist or clinical pathologist rather a private pathologist a va endlela postmortem yaleyo loko ko va ku tsakela ka vona kambe ku na minkarhi yin'wana u kuma ku swa fanele ku endliwa postmortem va ndyangu va nga swi twisisi kambe hi mhaka ku va ku ri ti-cases to fanele ti nga hlamusela swo boha ku va ku ri nawu
wa ku postmortem yo fane yi endliwa hambiloko va ndyangu va nga swi twisisi ku endliwa postmortem. se a ni lavi ku hi vulavula hi mhaka leyi nga humelela, ni lava ku hi vulavula hi ku angarhela dokodela, ku loko mufi a za a fika la sevenge i ya ku lahliweni, swi sweswo hinkwaswo swi va swi nga sendliwa kumbe swa koteka ku va ku hayi a hi tlhelele ndzhaku a hi swi ndangi leswiya se a hi yimeni hi nga ha yi mahlweni na leswo ku lahleni? Un'wana na un'wanyana u fanele ku va na leswi nge certification of death. Dokodela, dokodela a na ha mi suke ku a kule na foni kumbexani yimani mi nyika minete mi hetisa sweswi mi ndlaku hi ta vuya yisa mahlweni na ndzhaka leswi mo ni khomela tani. la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. lava hi nge le ku buleni na vona dokodela NF Mbiza, hi vona na vona laha hi ka hi languteka timhaka leti hi nge le ku vulavuleni hi tona ta timhaka ta ti-postmortem. Ni mi nyikele xifaniso xa ku hi fike njhani laha, se hi la ku heta na dokodela ni byeleni mina ni swi teka ku loko se va ze va ku sweswiwani u le ka mathebula undertaker ya ku lahliweni, swilo hinkwaswo va swi helerile, ku hume na death certificate, swa ndleka swin'wana swa sweswo mi nga swi hlamusela swi va swi tluriwile ivi hi tlhela hi tlhelela ndzhaku? Okay, no ku nghenele swin'wanyana hi hlamusela timhaka ta ku loko munhu un'wana na un'wana a lova ku fanele ku endliwa leswi nge death notification kumbe death confirmation or certification of death. Se laha ka certification of death ku va na dokodela loyi a n'wi kambela kumbe a n'wi tshungula munhu yaloye a certifyaku ku ri munhu loyiwani u lovile. Loko ri ku i mhaka ya timhangu yi vitaniwa va EMS va certify kumbe va confirm leswaku munhu yaloye i lovile, i xo sungula xa xi fanele xi endliwa, sane swi endliwa hi dokodela. Se xa vumbirhi lexi endliwaku is death notification laha completiwaku fomo liya hi nge i BI. Se fomo liyani hi yona leyi kombisaku aka yona ku ri munhu loyiwani u lovile, u love hi swa ntumbuluko kumbe xana a nga lova nge hi swa ntumbuluko. Se loko munhu a za tikuma a ri ka undertaker swi ri u va a hundze hi le ka ti-steps teto ni nga ti hlamusela ta ku va ku ve na munhu loyi a nga n'wi kambela a ku yes i lovile. Xa vumbirhi i va a n'wi kambela a ku ri munhu loyiwani u lovile, i love hi mhaka ya xivangelo lexi. So lava va kumeka ku loko va kamberiwa swi hleketeleriwa leswaku ri malovelo ya vona swi nga ri swa ntumbuluko kumbe a swi tiveki ku va nga va love hi nhlamuselo yihi kumbe mavabyi yihi, hi vona lava yisiwaka postmortem a nge se za a yisiwa futhi na le ka undertaker ya yena private. So loko a za tikuma a ri le swi ri tindlela teto hinkwato magoza yalawo hinkwawo ku hindliwe hi le ka wona. ya se ya yi tika swinene. Se loko va ndyangu va ku se ha veka murhandziwa wa hina ivi van'wana va ku hayi mi nga n'wi veki ka ha fanele ku endliwa postmortem, swi vula ku ta laveka sign kumbe signature ya mani ku sweswiwani se ku cinciwa gondo leriya ri nga tekiwa se ku ya landzeriwa timhaka ta postmortem? Loko swi za swi fika kwalano swi ri ku fanele se ku nghenelela maphorisa. Ya ku nghenelela maphorisa kumbe moni ku nghenelela va nawu. Va ndyangu va ta hlamusela ku ri hikokwalaho ka yini va lava leswaku endliwa postmortem. Kambe va ndyangu se kwalano hi loko va nge vuli dokodela mafu ya munhu loyiwani a hi swa ntumbuluko, ku nga va ku nghenelele swin'wana leswi vona va swi tivaku kumbexani va nga lo byeriwa kumbe vo ngo swi hleketelela. Nkarhi wun'wana swi fanela ku fana na sweswi nga hlamusela ku loko munhu loyi a lova na leswi nge sudden unexplained death, a lova a ri kaya a swi tiveki ku ri malovelo ya yena swi endlise ku yini, a nge se yisiwa na le ka undertaker ya yena ko fanele ku tivisiwa maphorisa. Se mi kuma ku stage xexo xi tluriwile, se loko van'wana va va tsundzuxa ivi va lava ku swi tlhelerisela ndzhaku ku ri swi famba hi ndlela ya kona. Ya
kwalani ka ku xiteji xin'wana xi nga va xi tluriwini ya swi teka nkarhi wo tani kwihi ku endla postmortem postmortem swi ya hi ku ri magoza lama ya faneleke ya endliwa mufi a nge si fikisiwa aka dokodela ya teka nkarhi wo tanihi kwihi kambe loko hi vulavula hi vuhandzuri byona hi byoxe swi nga ha no teka siku kumbexani masiku swi ya hi ku ri loko munhu loyi a karhi a kamberiwa ku kumeka yini laha ka yena swa endleka ku ya kumeka swin'wanyani leswi mi kumaka ku swi lava opinions ta van'wanyani lava nga na vutivi byin'wanyani byo antswa kumbexani vutivi byin'wana lebyi byi nga pfunetaka ku va ku fikeleriwaka ku ri munhu luya a nga va a love hikokwalaho ka yini nkarhi wun'wanyani swa endleka ku tekiwa swo karhi laha mirini wa yena ku endliwa vulavisisi bya ku cheka ku a nga va a dlaye poison a nga va a dlaye hi mavabyi yo karhi ya ntumbuluko lama ya tikombaku kumbe ya nga tikombeki loko ku langutiwa laya se sweswo swin'wana swo leswi nga endlaku ku ri munhu a nga va endliwe postmortem ripoto yi huma kambe ripoto yi kombisa ku ka ha ri na vulavisisi lebyi yisiwaka emahlweni kambe va ndyangu va niketiwa masalela ku ri va kota ku va va ya emahlweni va lahla even before ku huma a death notification report or death certificate leyi kombisaka swi hetiseka leswaku a nga va a dlaye ametwele dokotela ya khesiri swinene nkarhi wa n'wina no inkomi swinene ku nyikiwa nkarhi na le ka vayingiseri inkomo dokotela NF Mbiza muyingiseri womngana lona lava hi bula na vona ka nhlekani lowu va kha va hi nyika xifaniso xolexo ku na vanhu vo tala va ni fonela ku ka riqingho ra mina ro ka ri nga ri ra ntirho swi nga va kumbexani ku ri van'wana va lava ku nyika vuxokoxoko byin'wana mafamba mi yimenyana mi ta ni nyika loko ni humile laha vuxokoxoko byo lebyo mi nga va ku mi kha mi ta na byona i 10 minutes ntsena se ba awara ya mbirhi na Afrika wa vulavula ayi ila hi nga kona mingisero mungena lona na FM makomba ndlela ku na un'wana a nge ri i rila hi xihondo xa 92.0 ku na timpfula ti nge le ku kavanyeteni swo tala kambe hi ta va hi hundzisile xiyenge xexolexo hi va byela ku ve ri 92.0 a hi va khomi kahle hala hi le kwihi a Velevedia okay ni tshemba ku swi ta va swi landzeleriwile nsaleti mineta nhungu mi ri hetsela hi timhaka kwala mi nga va ku mi ri koho 0860002543 nakona ko ya Afrika wa vulavula hi le ka munghana lona na FM loyi wa ni ri yena Samson Simusa i ximativa onge mi ngo vulavula na Professor Sono until 1345 phela va swi veka ya I wish mzuku mi lavela Prophet Saguto Shadrach ni ri kwala a xawela block 23 mara va lava Shadrach Guto hi ta vulavula hi yena but tara u tsakisa hi ku vitana munhu hi ta vulavula na yena ntsena hi fanele va swi tiva ku hi la vulavula na yena hi mhaka ya yi masivona na ku swin'wana swi hluphaka i ku a hi tsakisiwi ngopfu hi ku vulavula xinghezi hi tsakisa ngopfu hikuva hi hundzisa mhaka leyi nga ta endla ku vaaki va kota ku yi twa hi xitalo ku ya hi langisese ya xitichi lexi kambe swi ri tani hi mi tweli tlhela ri mi nga ta na yona 0860002543 ya kha mi vona ma 2000 ma kha ma komba ku a mi ti mpfula mi le ku tekatekeni swithombe loko gova ri ra swimatayana vutlha i video matewana a hi amukele n'wana mingisero hi twa ku ye i pfala hi yihu mhaka la a hi amukele n'wana 0860002543 nhlekani ayi khalanga minjhani vutomi mina hi pfukile minjhani n'wana hi hlayisekeni khalanga ni kombe ku wa xikala vitu khalanga ni khumbeka hi mhaka leyi a ma ku va ta ku vona dokodela sweswiwa ya mi nga ni sukumeta ku oloro ni ta va nangu nangu yini khalanga ku na ndhora mfethu a nga hundza emisaveni va hlamusele swivangelo swo tala dokodela ka swin'wana swa swivangelo swi va nga hlamusela wa mfethu u nge hi operation a Helen Joseph case ya kona a ri la Brixton layani yi teke nkarhi va ri like 3 years kahle kahle
ku fika na sweswiwani a ni swi kuma results ta postmortem ni busy loko va salisile ndzhaku but a ni yele hi mhaka leyi hinkwayo loko mi landzelerisa la swi nga endleka kona va ri yini lava a va fanele va mi nyika mbuyelo lowuwani va ri yini loko ni landzelerisa mhaka leyiwani court case laha Brixton leswi va byelaka swona va ri va ta ya a muxari lowu nga laha Joburg laha so va lava result letiwani kona kwala so swi helela kwala loko ni ya ka vona police station bona va ri va ya a va ta ya muxari so a ni kumi mbuyelo wa vona loko a muxara va ri yivi swo fana sweswiyani ende malembe manharhu sweswiwani mhaka leyi yi nga ri ku resolvekeni kumbexani hi nga va hi rivele ku vutisa dokodela ku loko munhu a ra xirilo na xiphiqo xa ku postmortem loko yi hlwela i ndlisa ku yini i mani a nga ya ku va mangala kwihi kumbexani loko a hi lo vutisa na sweswo hi ta va hi kuma nhlamulo kambe ni ta mi vutisela mo yingisela ka xiyanimoya mundzuku ni ta mi byela ku va ri swi ndlisa ku yini inkomo khalanga na cancer inkomo to mina cancer hi loko hi nkarhi mune timinete hi xeba awara ya mbirhi mahungu ya misava na tatana hlulani fani vangu magayisa ivi kusuka kwalano mi nghena ka nongonoko tsuba na mina kwala ka Munghana Lonene FM makomandlela a hi ringeteni nakambe hi twa ku un'wana mingiseri i angula kwini hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM hlekani nomboro i 0860002543 a hi mi tweneni kumbe angula mungi khalanga kuna project yin'wana la Cotton Dale amugangeni wa ku rhula va ri i farisa i ya ku a ni la ku tirhisa rito leri i ya ku vekela tiphayiphi la mitini yo netele mapatu a ka ha fambeki sweswi ku nga na timpfula a hi ku a va nga stampi a vo ba mixaxaxa hi tshame hi vulavula hi yona mhaka leyi yi kha yi khumba vanhu va laya a kanjakatana na plan ni tshemba swi lunghile va ha vulavule hi swona sweswi a hi amukeleni un'wana mingisirelo nhlekani aye votiphethe minjhani vuto mina hi pfukile minjhani n'wana epfukile ni nghena nyana laha kaliya ni nga nyika xikombiso hi yona ya hala ka nhlanithi tanihi un'wana wa vaakatiko loyi a nga khumbeka ngopfu hi nkosi luwa tanihi vaakatiko a hi le silela swo tala ka mhaka ya nkosi ko va ku hi ve na swivilelo ta mahumbelo ya mantosi ene swo tala ti-details swo tala hi nge ti nghenisi mhaka ti le ka maphorisa mahumbelo ya yena a ma hi tsakisangi leswi a nga fanele swona so that's why lavi ku endliwa postmortem ku ri hi ta tiva ku vana va ka hina va hlayiseka njhani loko va ri munhu va nga kona hi ku hina tanihi hina ha hleketelela ku swin'wana swi nga va swi tlangiwile ku tlangiwile leswi swi endla ku ri postmortem hi yona yi nga ta hi tsundzuxa ku hi tiva leswaku xivangelo xa rifu ra mantosi ra xitshuketani ra muxaka luwa ku munhu vulavula na yena a vasadeni munhu a nga ha ri kahle i ncini that's vona hi lavi ntsena postmortem kambe leswi va ndyangu a va tikomba vo va pfumerile ku hayi a swi hundi ke mantosi na va ndyangu va pfumela mara hina hi vaakatiko a ri munhu wa hina tanihi vaakatiko leswi swi nga endla ku tiko hina hi vilela tanihi vaakatiko hi lava ntsena xivangelo xa riho lava xivangelo xa rihi ku ri i ncini munhu a famba se leswi swi durhaku ku va na nkosi ke leswi swi durhaku ku va na nkosi ke network leyi network ya a hi ringeteni futhi mani ka votete ya se na mito hi leswi nga sweswo sweswiwani swivangelo swa nkosi wa durha swi le ka hina tanihi vaakatiko hi hina hi lavaka xivangelo xa murhandziwa wa mati va network yi le ku hi hlupheni mi nga vilela loko ho teka nomboro ya n'wina ka na muhumelerisi hi sungula na n'we mundzuku
kombela mi ni tekela yona nomboro loko ku ri swa koteka loko ku swi koteka redi ta pfumela ku swi tsandini a va kha va ta kahle va ta hi hlamusela hi kota ku tiva ku kavula swa laveka ku rixaka ri swi tiva ku ri tshama ka ndhawu ya njhani loko ri ku tshame ka vanhu vo chelela va ta vhe va swi tiva heyi ndhawu leyi ku na vanhu vo chelela ku fana na leswi hi nga tshama hi swi twa loko nqambi yi ku vakon'wana tikweni rin'wana va bomisa ku chelela hi ndlela yaleyo nongonoko lowu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula hi hlangane na nongonoko lowu fanaka nakambe munduku kambe sweswi ya twa mahungu ya misava ya ora yambirhi na tatana Hlulani Fanuel Magayisa kusuka kwalano nongonoko i dzumba na mina na Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani mina ni famba na Sunduza wa ka Minga mana nhlekani lonenani tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiliyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM